bulan na TV sa Lagi na ito si... Iya loh. Satria Ya, mentira may. Dami lang paduli ta, hoy. Belong ini Pak. Dami lang paduli. At baka mamo ko ni. Mana kira mana yang buat? Dali
Ya, dia toba.
ini. Oh iya.
panitia kumako atoro saja miki solana sanga siapa dalam nanya miki inanta na jomai tomaton kila mai tondo ko sene kapala kumako namanya di pasi ulang si pasi kadendek langan te la tauloi na lante sar katongkonan la tabung mo kapas sambayangan namanya panundit teme tomaton tato parenge si solat teme sangayokana tu si turuna ada lah di pana tak lantai tu temo tamanen tari mai teme rada buku tanda kanan tanda kiri jomai bawa lembang nah dolo jomai to tabe eta tororapa asangatu di palaku la kolona bapak pengantar stasi tamona pas sambayang mungkin tabe pak pengantar ndeko mai pas Dolo jomai di pamula teh uang matua atau paunganan siya to kalulungan ti. Pero kan masolana sang te ampo mako sumanga mako lekarai. Bilang na te allo mapingwan ya te tu kini tongkol. Dinupa na katukipo ka utotemo bilang na pangantami siya pangrandong ni. Iso ni te yang te sang ini. Pagarikan ni masolana sang tujuan namin po lindo malingki ami berani te pangandoki kung pote ke pong kipong Yesus tutuo siya maparete sola kamu na masalo totemo siya don kamu sa lakona amin lansangan lambe antar lantai inan kamasusan na lako tomaton gitu parenge si sola tabe ta makperani ya to o tinong paabatangan tapatama mi may tinong ko na papaadap mi na tinong ko na bati ni Iyana lay pati dolo tu tinong paabatangan tapamane patama itu tamunta Kamu tarik, deh. Bendokan itu. Iya, sadari aku minta pihak-pihak ada kami berkembang. Tidak masih ada. Kamu bisa bersapin na, kamu makalilig ka. Tak ada bisa sapu. Patami tu tamunta. Ako na, labi turun tu bay pataporan ni. Ipatami tanga. Para mo to semangat. Ilangan nung kabiasan turun sa ngaranak na rarabuku jong may babangan na pada di golong tu la tiba tamate kamarentinan lau bisung tamate lantang karang popoyo susi kumang kana pekada tomaton lebang rinding kila dusun sepon pandanan Pak Lembang Pak Dusun Solamento usang sitoyana siman suleng karadana toperan diara ulawanna aduk maseropin dan sangka amabasebana Bapak Pastor Paroki Kristus Iman Agung Abadi Sangala Bapak Prodiakon Bapak Pengantar Temurus Surukun tabe lako Bapak Pendeta Ibu Pendeta tabe lako Pak Imam makaliba minto peto aluko lamay simisa-misa kape kalukan silele komiki pekatawi pantan komiki pesimani siman lako anggan na minto ora rabuku tanda kanan tanda kiri
tu tiumbak domai bak na lembang mengkar apa domai sadang kurapak na pentutuan lipusan da kalua tu larap tongkonnya lo lekonon ni sugi kula sumulay na inde tobos yogi na tololo pasarongan na inde rara Elizabeth Salong ba tu siya nenek pian lantai lo pak batangan lantai kula di Pemarsan tabe ko babangan na pada di bolong ora makamban tulang garaga sang kederan laku mombo sang tiang karan dia matu rombongan na nenek ani lentenan rombongan na nenek Penny pandanan rombongan na keluarga nek anti pandanan rombongan na anak nek ikuraruku bone leatung sangala rombongan na nenek Siamping mamuju rombongan na nenek Devi pandanan rombongan na Bapak Deni Jakarta rombongan na Pong Marno rombongan na nek patong luan bak tu nenek Nika kalau lu sengelak rombongan na Bapak Yana Kendari rombongan na Bapak Kredi Lempo rombongan na Bati Nek Guna Tok Pondan rombongan na Pong Salinding Galugu Lebani rombongan na Sepri Batu Makassar Jakarta rombongan na keluarga Eli Pasau Makassar rombongan na keluarga almarhum nenek Sente Benteng Lepong Sangala rombongan na keluarga Bapak Lia rombongan na keluarga Mama Krin Jakarta rombongan na keluarga rombongan na Siska Rantenduk Tongkonan Base ia mototu kita rara makamban me patamate tarampanga di tande ada lagu batang di kaleta tabe tagaraga mosang kederan kumombong sang tiang karan kumua situro lantai lili na patang apenen yang bisa abawana buntau tung kasangana makalima alam maite marasan tati ngayo lantai lili na padangan dirinding kila abalabatu tung kasangana kumua situro matua indung na banu karulungan ada na rampe matampusan damai te pani te bisara tanbo tong konang maalo to tumo tabe eti ngayo poki siman kanang kauringgi tabe anggana tosang siturusan mairi tosang alengkoy lalan nung garaga sang kederan kumambong sang tiang karan manda suneng kararana bintin kolikan lentegina angga tosi bayu-bayu na tongkonan tosi takin-takin na esungan tosi kami ikaparengisan si taralang pak tagarian si solo sang
ayo kalamba na baru baranana to parenge erinding kila sola sa ayo kalamba na baru baranana anda bintu to parenge ilang matena lili bata matena yang bisa ba kasi kana tuwa nga pastor tuwa nga pendeta pa imam sinangagan na tuliente ito manarangon titingingon to pandai ula palabay tanite tuwi ko kalang rapa na tondo ko baka luan na tayo pangalew tumaparenta itong kasanan ang ganan ito bayang maadan dan bintoin maaparan-paran lagi ko tabi kima rini pala siman kima gulang butaruno langan sangalaw eda edek sangalente belalat lindo tang para pana onbo opan tarisan malabina kayang diaru agate may simbol mali kirara situran dali ruang kontong ko niya lalekon al misungi ko la itutubo sungi na tololo pasarangan na siya din itiyak tungkasakan na Elizabeth Salong Pakan janan na di para makambal na madiri na rekomanton ko ron ko lebih bulawan pukutang si Beneran lama tepel liguan lepang nanibig dan paluluan tunan ng pembalabaran to di bola tumone si Nene Pasulalema si Nene Santa Maria iya mo tondo di ente tondo di porending kilana pa tondo kalindo bulanan lainan kabar yang kula tumba alam may niliina kualibasi ang pangluburan tumba alam may niliina rindig daw nindo usapan kuwa-kuwa niliina sa ngalayatungan tumba alam may niliina padang dilebani siyang baralamba si barubalana ararabuko tumba alam may niliina padang rinitong ko ng base tondo ko dapat wabalo naman dainan na patumbo kulaw si Nene tangan itonda nanay manda abasina si Nene ito kau base sang rondo ng tando sang arabekan lang siyang baralamba makamban tumba tondo ko di koeran lulawon na limbo tau di rumba ado may liri na padang di limbo di karapa tondo ko Dua balok dainan tumbo baka na tumba alam may lili na padang ditondon pantaranak na pagasungan pa din dinidina siya na malok dia mo diinte ito turun sa kabalat tidong melaw sang pangkung karambau kini ni angin magiri bara atipa turan siyang baralamba apan untong kanyang loleko na unisungi kula asumule na ide tobosungi na tololo pasarungan siyang baralamba makamban pantaranak na tori polondong na sultan na sanupin maluan pasipa gantianan na tiumba padang rimang kasa mengkarapa lili na padang digo siyang baralamba pantaran baka siyang baralamba makamban tiumba alam malili na padang di mangunyo ng karapa lili na Sulawesi Barat pantaranak na karuah bakba na minangalambe limbong ti ita mate barung batu tasik airinta lobangan pakan sang ruang rinding kilangan pakaninde sangkan na banua kibainan pada nenek sangka todolo taulen do isorongan sepu ubainan sapa angga sang roto santole ladi kota tarimai jong taruno silambi tarande pala jong rakka sitaduan lamen dadi tanda pak pakatana lamen dadi tanda pak kaboro laku batang rikaleta laku teta to tatong koni Yo
So. So.
Dali lang po. Tiro mira ko tung kapata pay matawin na sega aket sega ay nangalain keto la nangalain keto lain to lain dari nasega akom Kalau masalah itu muncul, nah tidak ada yang menyelesaikan. iya Tahu? iya Tidak ada kemungkinan.
pakirande maaw tang kelesoan kipa tedong saratui katong konanta kamarintinanta kirande pala maumburang tang tiseno ma tallo tang poka dengan upa di upa paraya di paraya anta tontong si porandanan manda si potampo matoto si popa buntua ranno si potane te kaboro keden ni sang lindo susinna te may sangka kabotoan kulla kikuasang paabating kimatondo pangwatonan mario kikitendeng ki talulangan kiluluan taparaya talulangan solanasan paraya ang gamairi lalangan mokan sang laueran kendek santang kepelalan ki gambio santung pagantiananta situru tu inan latanai umpatarru kamarintinan Toro marinting ki unisung mak kabuno sane edao alang to parenge alang letter C simpuna rombongan na bati ine guna to pondan rampo pemandarian nararama kampan umpabintin sana sariri nabukutang si pereran tutun mak tangkan suruh toro marinting ki ilangan alang letter C si taruh lantang nomor bisa nomor 2 rombongan na nenek lestari kole baktan umpamanda arian nararama kampan umpabintin tanah saririn nabukutang si pereran tutun mak tangkan suruh toro marinting ki ilangan alang letter C si taruh lantang nomor bisa nomor 2 si taruh na rombongan na keluarga almarhum nenek Sente Benteng Lepong sangala rampo umpamanda arian nararama kapan umpabintin tanah saririn nabukutang si pederan tutun mak tangkan suruh toro marinting ki ilangan alang letter H si taruh inan nomor bisa nomor 2 si taruh na rombongan na keluarga nenek Depon Benteng Lepong sangala umpamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutun mak tangkan suruh toro marinting ki ilangan alang letter H si taruh na rombongan na anak nek tikuraro ko bo neleatung sangala rampo pamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutu matan kan suruh romarinting ki ilangan nalang letter H si taruh lantang nomor bisa nomor 2 si taruh na rombongan na nenek Peni rombongan na nenek Pemi Pandanan rampo pamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutu matan kan suruh romarinting kilangan nalang letter H si taruh lantang nomor bisa nomor 2 si taruh na rombongan na nek patong luan si nenek patong luan batu nenek Nika kalau lu sangala umpamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutu matangkan suruh toro marinting ki ilangan alang letter H nomor bisa na nomor 2 si taruh na rombongan na Papa Deal tongkonan saruran rampo umpamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutu matangkan suruh toro marinting kilangan alang letter H si taruh lantang nomor bisa nomor 2 rombongan na keluarga ni anti Ipandanan rampo pamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutu matangkan suruh toro marinting kilangan lantang nomor bisa nomor 2 rombongan na Papa Deni Jomai Jakarta rampo mempatu malik tutun nulaku si mamak napian toro marinting ilangan alang letter C lantang nomor 10 selaku 10 talu rombongan na Pong Salinding Galugu Lebani rombongan na siya Pong Salinding Galugu Lebani rampo pamanda arian nararama kampan umpabintin tanah sari nabukutang si pederan tutu matangkan suruh toro marinting kilangan nalang letter A na lantang nomor bisa nomor 2 si taruh na rombongan na nenek Mantiri Tondon rampo mempatu lako Pak Loren bak tupong buntao
Latar maring tinggi ilangan alang letter E lantang nomor 30 bisa saya lakukan 32 si taruna rombongan na nenek panggagap si nenek panggagap tondon rampo mempatu laku paloren pa tupong buntau toro maring tinggi ilangan alang letter E lantang nomor 30 bisa 32 si taruna rombongan na keluarga Mama Nesa Makassar mempatu lako Mama Dapni Tormarinting ilangan alang letter B lantang nomor 10 saya laku 10 bisa rombongan na keluarga Mama Green Jakarta mempatu lako Mak Pian Tormarinting kita melantang nomor 12 saya laku 10 talu siumpu na rombongan na keluarga Eli Pasau Jomai Makassar mempatu lako si Mama Napian Tormarinting kita melantang nomor 12 saya laku 10 talu si taruna rombongan na Kristiana Pasau Jomai Makassar mempatu laku pina batu Pak Loren Tormarinting ilangan alang letter lantang nomor 30 bisa 32 si taruna rombongan na keluarga Mama Green Jomai Jakarta men patu malik tutung kaborok lako pendeta sikta batu adri Tormarinting kita melantang nomor 10 kerua si taruna rombongan na keluarga Bapak Lian Makassar men patu lako Mama Pian Tormarinting kita melantang nomor 10 talu rombongan na keluarga Kristiana Pasau Jomai Makassar men patu lako Mama Pian Tormarinting kita melantang nomor 10 talu rombongan na Sepri batu Pongkuin Lebani mempatu lako Yohana Bite batu Mama Pian Tormarinting kita melantang nomor 10 talu rombongan na keluarga Mama Green Jomai Jakarta mempatu lako Pak Loren Tormarinting ilangan alang letter F lantang 30 bisa saya lako 32 si taruna rombongan na Nek Siska rantenduk tongkonan base mempatu lako Bapak Napani Tormarinting kita melantang nomor 10 apa saya lako 15 si taruna rombongan na Bapak Greti Domai Lempo mempatu lako Bapak Dapni Tormarinting ilangan alang letter B lantang nomor 10 saya lako 10 bisa rombongan na Nek Uti Tetelita mempatu lako Bati Pongeta mempatu lako Bati Pongeta Tormarinting ilangan alang letter A si taruh lantang nomor kasur karua saya lako Kasera rombongan na Nek Siamping Jomai Mamujo umpamanda Arian Narama Kamban umpamintin tanak sarili na bukutang si pederan tutu matang dan suruh Tormarinting kita melantang nomor 2 si taruh na rombongan na Nek Depi Pandanan umpamanda Arian Narama Kamban umpamintin tanak sarili na bukutang si pederan tutu matang dan suruh Tormarinting kita melantang nomor 2 rombongan na Bapak Yana Jomai Kendari rampung pamanda Ariana Ramakamban umpamintin tanak sarina bukutang si peder tutu matang dan suruh Tormarinting kita melantang nomor 2 si taruna rombongan na Pongomarno Karasik Kapat Tongko Nambase mempatu lako si Mama Napian Tormarinting kita melantang nomor 12 saya lako 10 talu Jomai kami pasampungan pudo paumpuran Pak Ulelian Jomai toma arapuang gen na toma kaponan nao to kumuanya moto tusang rara tapa gantianan malabi tamas solana sang kis rara buku to lengan lagi kambio santun sang rara naki kami kiri di ulawang pagantianan na ia moto rombongan na keluarga besar Inspektorat Toraja Utara rampo mempatu lako Bapak Rinas Tormarinting ilangan alang letter D baila bayu sele na dodosang kalamak na lako kalemal abita kita mintu gaya ngamak dandan dintoin mak paran-paran tuh manda apalang te garuga ampulembang kaisungan to mata ka lantang taul adik ladi koko tabe tako karan pelak musuloi karata ta bukai kado dedek koli kalian beta tamen patu malik nala kote nan mangka di papatong isola nasan si taruna lako kita rarabuku tanda kanan tanda kiri turang potong kontutun ma tangkian suruh kumula si tiroki Bapak Apung Aris
pong Daphne na pong Rinas dito lepa lako kita raragu nei kinalotawa maarupa bay yang talan tobok ki ma tobok talingaki dito lepa tobok kambailan telili na lepongan tondok ko ma tobok talinga ko tabe lako kalemala abita so ngasang dengki manita madute ma tobok talinga ko na desiate may siuluo tu tanening katulong na tobok kangki tu baita bayam mo to ki parang pula ko kalita so nasang den lupa na puang tong pasak ki ilang tiada na katongkonan kuriya tanong ilang te sangka na kamarentinan maalo to temo na katongkonan tasumpu lolong na upo pendaw na langan tang laben nelakan yang tang labes salesia kuresi mga alako kalita tontong si tulo kabating ilang tiada na katongkonan pangalukat ito na papadap ni na papisyon ni yate pangalukat ito na sa diniiyan na papisyon ni kare lako kita masalah masalah lako to parengi lako mapapastor lako to magbarenta lako kita nito masalah nasa to temo lako pamana itu burayanan paabatangan yate sa pasang ulun na lamali langan do nala nate na lamali langan saruran putone pa ulun na lamali langan do nala nate na saruran baliangan yate sa pasang ulun na lamali sa ukar kereke nate na lamali rapoto okala putole pa yate sa pasang ulun na lamali sa ukar kereke nate na lamali rapoto okala baliangan tayo gawin ng taway. Sarado din yung may alang matalo. Pisan. Sa tustengan ninyo kinumano. Pisan. Ya, dorado din tarugi ke medyo makadugag. Dorado pentalon. Benila ko. Para mo daw, semangat.